Kitabu cha Tawala hiri mriangoni wa chenda. Jehu anahendwa mtawali wa Israeli. Gonya nabii Elisha akimwiha mwenga wao manabii akimwamba, zitayarisheni uhaleni tazi ya mafuha wendera moti Gileadi. Ukifika kuko mmale Jehu mwana wa Jehoshafati mwana Nimoshi mwendere ukamuhale mutenge na nziye na umwangizeke za chumba cha ndani. Gonya uhale tazi ya mafuha umumwagire mokitwani na uambe wana namba vivi na kumwagira mafuha ukale mtawali wa Israeli. Gonyo vugule mriango uchimbire usitarize tarize bule. Bayo kijana yehu nabii achenda Ramoti Gileadi. Anafika kuko akiona makomanda majeshi na mashauri akiamba, "He komanda, nina ujumbeo." Jeho akiuza kiamba, "Kwa hiye kaiza sino?" Akizigiza kiamba, "Kwako uwe jemedari." Bai jeho akirungarara na achenda kwa nyumbani. Nabii akamwagira goma fuha mokitsani na kiamba, "E Bwana Mlungu wa Israeli anamba vivi na kumwagira mafuha ukale mtawali watu a Bwana Israeli. Uonde inonga nyumba ya Bwana Ahabu kwamba niruhize milase ya humiki yangu. Omanabii na milase ya humiki osa Bwana. Iliyo mwagwa ni Jezebeli. Kwani nyumba yose ya Ahabu indanongwa. Na mindalagana kilume osa Ahabu. Kaeza Israeli ariye ni mtumwa na hatariye huru. Na minda nyumba ya Ahabu ikalehere nyumba ya Jeroboamu mwana Nebati na here nyumba ya Baasha mwana wa Ahija. Na Jezebeli andarewani kuro kaiza kiwanja cha Jezreeli na kandazi kwa ni mutu. Jeharombola kwa uyiro wa humikanziye mwanga kimwamba, "Vize ni dheri nikono ya mtu wa vilalo azire kwako." Jeha kizigiza kiamba, "Samba unamanya yu ya mtu na goma utambago ye ni kuganena makiamba hata bule fambire." Jeha kiamba, "Aza namba vivi Bwana namba na kumwagira mafuha ukale mtawali wa Israeli." Bai kila mtu akihala kare ambare malo akirihandika hoti ohe nyengwangwa kiza makipiga gunda na kupiga kululu makiamba, "Jehu ni mtawali." Vikara Jehu mwana Jehoshafati mwana Nimushi akimpangira njama Joramu. Vikara Joramu na Israeli yosi perema zakalama kiurinda mji wa Ramoti Gileadi usipigwe ni Hazaeli mtawali wa Aramu. Ela mtawali Joramu wore wao ya Jezreeli kwenda rarisa goma rangarigo kapata kula kwa Aramu. Wakataro kala napigana na Hazaeli mtawali wa Aramu. Jehu akiamba, "Kala visho ndo muwazajo bemsiriche mtu hata mwenga." Akambola mzini akenda Jezreeli akenda visema. Gonya akipanda garera farasa chenda Jezreeli kwa ukala Joramu wera nazisiriki zira kuko na Ahazia mtawali wa Juda wera za kwenda mlola. Vikara ya mrinzare kala imira ozuluza mnara wa Jezreeli aroho na majeshiga Jehu ganaza walu utamiro kiamba na majeshi ganaza. Joramu akilagiza kiamba, "Hala muheri ikiwa farasi umuhuma katungana nenao kiza auze ambe vize mzireko wa dheri." Emrika farasi achenda tungana na Jehu na kiamba, "Mtawala namba vivi vize mzireko wa dheri." Jehu akizigiza kiamba, "Kwani rodheri na kuhusu noniwe haya nituwa." Yembenza kiamba, "Ye mjumba za fikira ela kau ya bule." Baye mtawala kuma muhiriki mwingine farasi roho fikira kiamba, "Mtawala namba vivi mzire kwa dheri." Jehu akizigiza kiamba, "Kwani rodheri linakuhusu noni we haya nituwa." Ye mrinza kina na kahera kiamba, "Ye mjumba za fikira ela yena ye kau ya bule." Nono mihirikire ni here ya Jehu mwana Nimushi anahirika here kwamba ana vilalu. Joramu akilagiza kiamba, "Mtayarishirani gari rangu wa farasi riri hokala rizotayarishwa." Joramu mtawala Israeli na Ahazia mtawala wa Juda mambo la kila mtu na garire ili makatonga na Jehu machinda tungana naye kaiza wa mndoro kala wa Naboti Jezreeli. Joramu roho mwana Jehu za kiamba, "Vizo zire kwa dheri Jehu." Jehu akizigiza kiamba, "Kundakala zina dheri kala ibada za vizuka na usiwa mame Jezebeli vichereko." Joramu akigaluka na akichimbira kuna na ng'amba Hazia ni muhego uo Hazia. Bai Jehu chamboza uhawe na akivuha na nguvu zozosi akimfumaga Joramu hoka ya vituro omuvuki dunga wa moyowe na akigwa mogarini mwakwe. Jehu akimwamba ngwa viziwe, "Bidikari muhalo mutuhe kaiza wa munda ruo kala kwa Naboti wa kula Jezreeli." Kumbukira fro kala funahiri kama gari ga farasi nyuma za Ahabu babaye wakati Bwana roho mbozo nabii kumusa kiamba,
zana nao na mila sana boti na yanaye akilume nami nenda kurihiza kaiza kiwanja kikivisho vikara mohalo mutu hekaiza umunda kulengana roneno ra Bwana kuzaona jofizisho kala azia mtalo wa Juda chimbira na ngira betagani Jeho kimuinga na kupiga kululu kuna namba mfumageni iye naye bema kimfumaga mogarinu mwakwe kaiza yongira ya kwenda guri ihina Bleamu ela kichimbira Megido na chenda ferra kuko ahumikie makimsanya na gara farasi hata Yerusalemu na makimziko harozi kwa babaze kaiza mzi wa Daudi. Ahazia were waanza kutawala Juda kaiza mwaka wa 10 wa utawaliwa Joramu mwana wa Ahabu. Baada ya visho Jeho achenda Jezreeli Yezebeli roho visikira wazi haka rangi za macho akitengeza nyereze na akilola nadirishani Jeho roho kala kwangira nhomu viriani Yezebeli akimwamba vije uzire nadheriwe Zimuri mwalagi wa bwanao Jeho akituha macho kwa dirishani akiamba ni hanari ya upande wangu ni hani matu shairi aha humaki mlola Jeho akiamba mutuheni kunoti bayama kimtuha koti na mlatoe sehemu ikitulukira ukuta na mingine ikitulukira farasi maro kalama na mjoga Jeho changira ndani akiria na akinu akiamba mshughulikireni mwana mmoja elaniwa mzikeni kwani yeye ni mwana wa mtawali ela marombo la kwenda mzika makona robeshere maguluge na maganzage tu makuya machinda mwambira Jehu akiamba lindo neno la Bwana roro nena kukirira kwa muhumikiwe Elija wakulati shibi kwamba kaiza mda Jezreeli huroma ndara nyama za Jezebeli lufulwa Jezebeli lunda kalaherema aviko munda wa Jezreeli hata kana mtande edima kumumanya